ko ka isi tangkul churches ka chungga achira sungda yaw go homa da title ba hak la kai ni mi laga yaw go homa li matha da mang naw thai mada sinalo palan sim creator gar mang rin mi rar mada yaw go homa ka chung hi title ba hak la kai ni khwe laga mi rin kharing khar wang sim sai la kai na pastor wi tolok na mang rin ram da hok kai laga pura ibu na second hand lai sa laga har gai laga mi rin ring rak khawai da ring da khlai ka chung ga lai dai ina tu hi kiwai na hangau glo jiko ilang sore na hangini iwa iram sina ga theni ilim thalai nga nawai iwi sina lo palat targar ba thalai ng rin mi ina targar sa ka sak jali lang mai de mi da ibana miling ga chon ror ji iwi gari da ma thalai nga wa mi ji ram na iri lumlak lai sila kai na sau da ina hili lang so la kai na iram church da ka sa da isi takul churches ping la sa khui bai ka tam khui bai ka ta kham ko itum church manglarin li mature sai masam nei ji itum ne itum wi hom khamiya very proud represent sa laga manglarin li yang sang khamiya ali ka ka sakta khui do ga ji hi ama chut aka kho marakhali pastor wi mirin ga ji hi isi tangkhul wi context li yang kha lum san la ji dai Revau wang ning tong la kai do ram nge thuri dang ning ga kai pastor ga chung kha ram na yang sang da klei pe ji na naw ngara li mang rin mi ram da naw ngara college fau rei tharan pastor wi pe ji na college bu jo war du bo hokai kha kharar lui pastor ji no hokai beila ji business aga pastor ji na paisa ling ngamar nai da kharar laga sim khori tar gar sa ba mang rin mi rar la pastor wi mi rin ni chot la kai na ka khanang ga jabing ne sa wa sa mi lo pa sa pa ngaw naw thing khanaw ngalon ngalan chok rar phai financial condition li ba ai mi ramwi school oja khana mirin chui me khar da ring ga pastor ba naw admission sa vai upai ne ramwi headmaster ba jili lupa thing phanga thara ba suk ga awi tui khui ga ring da khlai pastor ga chung ga lai dai ili hang lo ga hi lan wi problem mani mani church wi income wi budget wi problem mani mani kam members wi phap ka ta ning kham su na maram ni church ka chung ga mai siblak thara da khni tiawla kai wi lan sin li ka chok dei da le ko kai si tangkul church spring simla khang phanga sa khani ga kai bing yaw go hom li sim sai da ma hairan ma de haji yaw go hom na sim phur ran ma tha da ma sa bai ma da hokai da le kho na si ram wi mai ga si dai na wi ojaji na wi akhawaji hokai le ga mirin ring vai ring da le ji members na wi ning ma ka sok de na wi ning ma ka ga dai i wi thai ga khuili pitar ka sa tam li rivana pastor bingliwa ko thada bichar sara glaj go nali entrasa ga ye church li nga thor nga sun nga ya na sai ha sa la go mangla wi ka sa ga mi ja ga ba mi ja do lang han rai mu soi lak la pastor ji wi pong accountable sa rai members bingliwa nali na thumli hom ga phai yaw go hom ma chipam ga li sinal palan phasa wi tarkar sa na thum mangrin mi do ali lan sin wi pong li sim sai la kai na nga chirang rangai na chot chang la kai na op thing sa ka khawat ka tong ngarin mi do da ma soi lak la members ping han ko chilina i ma thaim ne i ma jang ma ne ma ji bai ma ko aji itum pastor ka chung ga hi lan sin li chot na gai na maram sa la ga awa wa itu mi naw ngara bing li bible ma tam sa ngai thu de i wi naw ka them ma ba ji li government officer mang sang sangai thwe hon the pastor sai mut lio police constable la sang sangai mi government school chawki tar la sang sangai mi de chiwi wang awi pe na tham yo mo for grade a wi pe na naram hak lak kai a church a wi yaw homali pe ma tham mi khar de se mau da yaw homa ga ji ya khaya hak lak la ga mirin lan sin phaning la ga naw ngara bing li bible tam re ministry sa re ga ma ka tom khai awu wa root cause phalo ye ga na thum na thumli hom vai yaw go ma vrana ka sin dili sak da ma khuilo sim sai la kai na lan sin di nem lak ina ring ga sakina maram de la lui de na hangai paisa na problem mning ko church paisa khawat na mning de bible li yang ga iwi message mo balak rang ko iwi message with topic ai na dei le ga ina ma tui dak le ne ngamar la ga ajina la saul hon dei da ma tui ga khui ni Bible li Israel wi history li khyang than Israel wi sangthra da khani li sangthra da khali bra na ngalai nga yer bi sir de levite ping li mong yer bim de laga na thoma tai re ji de chiwi ka khlat wa sangthra da wi saruk
110 saruk tharawai saruk ka ji temple li khwiral ga chi ki baw do levai chui de athoma tai gi ni logic ba simkhur thada khani li simkhur thada khaina kachang gali earning hi 20,000 jaw sai thaka 20,000 cham ba wa 18 tai da la 2000 hi temple li baw da la thaka 2000 into 11 24 dai temple ya simkhur wi 18 de prevan na khang dei bing ni tai re mujil ga levai speak li no thuma tai re is de simkhur thara lai gai ramma khana pastor a khang na or gi ni tai faithful sa la ga khami wi pong li phapta si ja khaji isi church ga chung ga simlak sa ga langai sa la sa khani sa ku thum sai ga la pastor wi simkhur li lanchin ni mangana or ma da chot chang la kai na ring si la kai na sim sai la kai na khlai church ga chung ga wa go pe wa ji ma tham lai du khui in hang ga li pe li la maning le ko sa life ai na chat da lew ga da isi tangkhul church ping li message communicate ka san ni itu mi hiwi area li itu mi church mangla rin li rai rai mangla rin li nga chan da lai ga ji evidence ka ne khami wi bong in atang gang da envelope sai da matui phalak rai ga ji hang pha ga ji ning ne maram lai isi tangkhul bare si wi ning chuk reconsider sang sa ngai aji tangkhul wi la ga sabing love song ga sabing singers bing Panita kali kumaya kali liru naik dah kali lama di pengawang saja awi kari ngetai dengaran mide envelope li lupa la pengawang lupa cingkra da pengaw megu da pengaw da right ngawat jide discourage ke samning ne ke ketom ni ji phaye ji athui mirin wi career saruno pakmi na chok sa khasi wa saji pung makhai chok sali 25,000 right ngawat jine city li go hotran flight ticket to and fro bil ka envelope lai thingang punga hang trup ning ga wi lungli sa da mi jine cái tóm này chỉ mới sung ấy, discourage mới salak bên này, cái vấn siêu này chỉ là cái vấn lá khóc cay rồi là cái chỉ biết số cái thùng mà chỉ nó thor nó sung nghe sao mình là cái envelope nào đi lục bát thình cái này sang bây giờ thình cái thùng sang nó chỉ cho cái thằng này nó chỉ bây sai thế đấy nè cái ý tăng culture suy mindset phát chỉ hàng mình cái này love song ngày á cái mà chỉ phang vàng sao liền thình mà cứ tập phang tập cái gì cái mình là cái khóc cay rồi là cái vào vàng cái chỉ cái bình liền, xí mà sai là cái nữa underestimate sa kami dagamay na hi isi tangkhul church ka tunga na itan lay de ngatay da mo khuy milo ina hang dakli positive sa lay na khuy milo tangkhul la sa thay lakay ngala naw kay ka gospel singer bingwi ka chot chi thay laga love song sa thoy awray da kami am khuy laga sa gay lay de aming ki sing sa wura ka kharjan ka chingay tran vare siwi la sa mi bingwi ka chot atum wi lansin li ka chot jab ding hi na iwi midin career mo se bai mrai Honda love song sa cái vật thằng yak yak xong bay đó decision khui lực ari sa tak lấy gì này ít thùng churches mình một chút sai ko ministry team mà khang vaz đấy mình mà hang mày chọn thằng răng pamurom được hang gì tăng khul achi check khua cái meeting sa cái game sa cái đó Honda awi kari lo pat thing thum sa phang awi thau sang khui lực speaker khani lo hoi lực va lực chỉ biết số cái thum nga thor nga sun nga ya ba ma tui lực sok rei san envelope đi thing thum thum rip sang mi jumo an hang da ya khi hang ora free rau odam khang thun da to lok ma cha lai thum ministry da thak san da lo pa thing thum sa phang awi in thau sang lực yu kari jang sei ji asin lo pa thing thum sang mi kho please in hang da li phap ta mi le bai jang church ka chung hi vare shi nei centenary ma yo nai ri je là cái việc rau ở trong khung thư bình li mắc cái tôm cái thấy church cái chúng người lại khâu nó si church suy mang là đến khờ mắc khờ khi nào là determine sao bài khâu hàng đặc lại bình hit lật đuôi đó in này yêu topic cái nào mà đi mà lại lắc mà này ngầm lắc cái nào pe church li khả nào sao được không tùy cái sao lo thấy đó mà tùy đó cái lại hi pe church suy vắng vắng mình isi tăng church cái chúng khờ ít chụp hiểu bong li reconsider sao là cái việc rau ở trong khung thư bình li việc rau vắng đàn la sao cho đặc lại bình li cái tôm thấy không bây giờ church cái sao cái gì hi appeal sao khang ngày này Arwing nga yawa itum na toy la kay na makha matui topic ka matui ngay old age karnaw kasar ga fu ka jiwi pong hili itum li relate cha ka ba boy na matui ngay Proverbs 16:31 li athang pa sok tu ji raw khari nga tu shek la kay na hang ji kasar sam ga sok kuisam ga char cái gì hi vrirawi so khamini jumu vrirana awi ngahan khangai bing ana favor mi khangai bing
chili ok pai khang sak nei jumu ka sar sam ga sok khar naw khalai ga ji khaya ka ka nei da khang nei bible lui tuina